Di atas truk lagi guys. Wah ini pawangnya sapi galak. Nyuruduk wonge malah. Ngeri. Ngeri wani. Iki Mbah Kaji sing lemu napa? Nyuruduk gimana nih? Ahlinya ya Pak, ngeri ya, biasanya mana go sapi dewe ya. Ahlinya bawa sapi ngamuk ini guys. Waduh, sapi ini ngamuk nih jero kemah guys. Boleh ke kaling sih wae. Boleh ke kaling ya. Jarah. Sapi jarah guys. Cek boleh ke kelo. Niku nyantol. Nyantol. Hati-hati. Toh tali toh. Anto. Waduh, nanti sobek terpalit. Gua anter ya orang. Sapi galak lagi guys. Mobil digandeng pura ibu. Hati-hati guys, sapi galak guys, menakutkan ini. Digandeng guys. Mas. Wah, buat mobil guys. Terus sampai galak. Untelan bro, untelan.
Waduh. Waduh. Ayo tampani. As Bamin, nanti Bamin. Oh. Waduh. 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 Kenapa? Sikile ketekuk, Lek. Angkat sih. Balik mana? Piye to ki mocar macet. Ayo. Ayo. Kayak ngombe sik. Kayak ngombe sik. Iki babone sing siji anake gletake lho. Sing siji gletake lho. Ya, nek tawa 30 juta. Ayo 30 juta. Oke, sing siji gletake masake lho. Tolong isik, Bang. Aduh. Yang satu gletake piye iki? Yang satunya malah ketinggalan. Waduh. Tugel buntutnya. Waduh. Sapinya takut ke pasar ini. Diubeni sewa. Duh. Aduh. Angel ya. Wis kadung mager iki. Sak penake dhewe. Buntute tarik ya buntute. Jajal diwangi, Bro, diwangi. Ana diwangi. Wangi pe, Bro. Ditarik to. Diwangi. Buntute teko. Oh nak jerantal, Bro, buntute teko. Belum. Wong mbok jawil-jawil to. Ayo Sri. Wah kayak buat lah sirah ketamu lah. Piye to kayak. Saya anaknya diinteni sik. Anaknya urung digawa wis ditinggal. Bul-bul.